sikhathi esihle sokuzikhupha uyokubona ubuhle bemvelo, amathuthumbo ahlumako nembandana zenarha yekhethu. #thabela isilimela. Isilimela sikhathi esihle sokuzikhupha uyokubona ubuhle bemvelo, amathuthumbo ahlumako nembandana zenarha yekhethu. #thabela isilimela. Khukhulamungu sigidinga amasiko, sikhuthaza bona ufunde ngokunabileko ngesiko lakho, ukhambele iminyanya ekunothisa ngelwazi, uzazi ubuwena bakho. #isiko lakho liqakathekile. Next track, itrack elandelayo ithi John Vuligate.
Gelandelago itubudisi bokuthatha ababelethi bangasekho. Yeah.
angasekwa babe yelusomwana nayo yangwisa adodengi dwesona yelusomwana nayo yangwisa adodengi dwesona yeluyangwisa adodengi dwesona kwa babe sibuka akase kwa babe chu chu kwa babe sibuka akase kwa babe yeluyangwisa sibuka akase kwa babe sibuka akase kwa babe yelusomwana nayo yangwisa adodengi dwesona yelusomwana nayo yangwisa adodengi dwesona yeluyangwisa adodengi dwesona sibuka akase kwa babe Mlalelo thandekako weKwekwezi FM umrhatsho wakho lo ukhethiwe ibonongorwana beTelkom Radio Awards lithuba lakho lokuvota ephaliswaneni le-My Station uzibeke ethubeni lokuthumba 40,000 rand eyikhetshi kwaTelkom Radio Awards ungavota ngethungelelwano ku-upload.radioawards.co.za/mystation namkha ngoku-SMS ikwekwezi ku-35131 ebiza 150 umlayezo ngamunye sinawe siyathumba ngamavoti wakho kiyavalwa ngomhla ka-20 kuKhukhulamungu 2024 #MyStationCompetition #Telkom Radio Awards. Isiko lakho lihle begodu liyakarisa yeke zikhakhazise ngesikhenu ngombana isikhenu sihle #isiko lakho liqhakathekile. Sibuyile ke nokho izwakele siyathokoza lapha enkundleni zokuthinana ku Facebook page yomrhatsho iKwekwezi FM sithokoze na ku YouTube nawe ke usibambe ke SABC Plus app na unganayo uzokubethwa sikhathi ngombana umrhatsho lapho khona ukuthi ubambe kamnandi ubambe nanyana ukuphi na unganayo ke zitholele yona nje SABC Plus app yakho uyidownload ukhona ukufumana umrhatsho kamnandi siyathokoza nawe lapha ke ku 804 sithokoze ekoloyini yakho sithokoze nomtshayeli wetraga uyokuphetha amabanga sithokoze emateksini sithokoze ke nemabhizinisini khona ke lo mrhatsho bakhona ukuthi bawulalele ngapha kuyasetshenzwa ngisatsho njalo nje kukhona ke osibamba bunqopha lapha eCape Town nguThaban Ralph Fezile uthi usibambe kamnandi lapha ke eCape Town ubukele khona bunqopha unombulelo nono naye uthi usibukele ngalesi sikhathi omunye khona ke ngimona ko la Namsiza Kaltshana Lady B uthi ubuhlo bungaka besikhethu uyabuthanda unathi Mgozolo wabofezela uthi hoyi
bese ke upastor Sipho Olixis Khosana uyatsho uthi hayi nibetha kamnandi akwande kunjani sikhona okay ngisazama ukuthi ngikufumane ngifumene siyathokoza iperformance emnandi kangaka yeah iart ni benibhincele le sihlala sibhincile kuhle kuhle sihlala sibhincile no siyathokoza yazi ingoma le oyidlala emva le iyahluyisa ngoba ikhuluma ngokuthatha ababelethi bakho bangasekho bese ke vane ngibone lapha ke ku TikTok i-content yakho vele ke kaningi uhlala ubuzwa ukuthi uthatha nini kanti vele uyazi wathe uyangaphana ngapha uyabuzwa uthatha nini kanti vele jama ungangonela ilanga mngani kuzokunya uzongonela ilanga lamzi sifuna kuperforma abantu abathetheko la awa sikazona njalo indlela esikwamukela ngayo ke siyathokoza le i-content leya yini into ekwenze ukuthi uhlale kiyo kanga ngoba ngibona nokho ke nabantu ke bayikarekela uboneni kiyo kukhuthaza ukuthi isintu kusele sidlule lapho noma ungayibalekela wenzeni sisintu ngoba abantu bokuhlala bakubuza ngayo mihla nemihla ingasuthi angiphuni vele ngiphezu kwakho mara ngikhuthaza nalabo abasizayo ngemva ukuthi no akuthathwe madoda yazwakala ingoma ozidlalileko zontathu mhlawumbe omunye ulalele nje uzakufisa ukwazi ukuthi yazi kunengoma yokuthoma engikarileko kunesibili kunesithathu inhloko zakhona ingoma yokuthoma ithi umkamalume okay yesibili ithi Joni ama-album akhona ayi-8 kuyokwenzeka ukuthi mhlambe sona 8 yeah hey isikhathi siyakhamba umkamalume ingwenye emabuyeni sikhwele okay baba kamandombi maliledinini ngiyalila mhlawumbe emaplasini mlisena khambe okay mina yazi ngikubalela mhlawumbe ama-albumini amahlanu awa 8 end of ngikhipha kanti sonesikhathi kangani uthome nini kanti 2015 album yokuthoma Oktoba ngikhiphe 2015 sona 8 yawo okuthola ukuphumula so kukhona esikakulindela nje ikhona i-album ezako ekupheleni kwenyanga le okay i-release i-album ephethe 10 tracks alright ethi azinamatheli impondo zokuhlonyela imzuzu eseleko nje emihlanu siba ukuthi imzuzu emihlanu le usithathe usiphekelele enhlokweni zendaba bese sokubuya kodwa sikhulume ke siyithathe ngo-20 to 5 la kodwa ke sokuraga khona sele ke siyiqedelela kodwa nje ke into esifuna kakhulu ke mvumo sigidinga inyanga yamagugu mlaleli ke nawe mbukeli lapho le indlela iKwekwezi FM ne-SABC ukusekela umvumo nobukhwari kilinyanga le yamagugu #hlala emkhanyweni unplug session siphethe unzunza nengikhali zebosa haya siyicedelela one two Vuma moya wa mimi Vuma moya wa mimi Akuvume Akuvume Abantu bayeza Napa abantu bayeza Napa abantu bangemuva Napa abantu bangemuva Akuvume Akuvume
ungayikhamba yonke imirhatsho kodwana awukho kusikinya ngalendlela kwekwezi FM kwaphela. Ibhodo ye-Road Accident Fund uCollins Letswalo khombela ukusetshenziswa ngendlela elungileko kwenhlabakelo zombuso okulandela indaba zokuthi RAF ithayele ngemali e-1.6 billion rands esabelweni semali sonyaka 2023 no-2024. Ungqongqotshe wezefundo ephakemeko netwasiso nobuhle Nkabane sekathomile amahlelo okuphelisa ikontraka yemali e-2.5 million rand yokuqatsha ema-ofisini nayo we-Cape Town. Lezi nezekhapho nasele zonke ngesimbi esihlanu. SABC News izijamele ayithatha hlangothi. sibuye nawe express traffic. Akhe siqale bona mvanje izikhamba njani la eGauteng sesibubu? Arvuna studio abalaleli bekwekwezi FM ngithi bukhanya bhayi traffic Gauteng ihamba kanje ibambekile laphana eScam Bachelor Drive nalaphana e-Main Road ibambekile N4 Solomon Mahlangu iqalile ihamba kancane kunemoto ephukele emgwaqweni lapho eBlue Street ihamba kancane i-traffic nakhona so lisibonga somgwaqo behlise ijubane sokumakhathu so ase R573 kanti nakhona ihamba kancane kule accident reportiwe laphayana emabupane highway block XX i-traffic ibambekile kakhulu N312 R24 kabili abanyana laphana egiloli interchange interchange ine-accident reportiwe i-traffic kanti nakhona ihamba kancane N17 laphayana on the N3 towards the N17 freeway kanti nakhona ibambekile kunemoto ephukele emgwaqweni lapho so bisibonga somgwaqo behlise ijubane R573 iqalile nakhona ihamba kancane M10 kune-accident reportiwe lapho on the R59 so siyabawa nje somgwaqo behlise ijubane CBS check asifikeni. Sibuya nawe express zemidlalo no Big Joe.
ezigamba phambili ngiziphetheko zemidlalo nje ngilezi ke ezibuya lapha esichemeni seChippa United. Chippa ke iyavuma ke ukuthi imthetheke lapha usiphelelo baloni kusuka lapha esichemeni seOrlando Pirates ngokumboleka ngomunye nje kwabadlali ongakhangathi athole ithuba elaneleko ke lapha esichemeni sayo iChippa seOrlando Pirates. Kodwa ke iChippa United nje imtholile ingchema ke ziyahlikihla njengoba ke kukhulunyiswa ukuthi ke iyavala iwindow period. Ivala nina window period ivala ngolosihlanu. Isichema seSuperSport United naso sihlikihle umdlalo kuya lapha ke eCheto dlala emva uEric Mbangosum nomdlali weZimbabwe umbethi Magondelo unokutenda Mangezi. Bobabili kabadlala bake babaphe amakontraka wonyaka owodwa nekhonakalo ukuthi ke bangayingezelela. Umdlali ke othuthukela lapha esichemeni seCape Town City uShakel April uhlikihla lapha ke ikontraka ede naso isicheme sibamhlikihlile ke umdlali wedevelopment bathi uza kuhlala kiso lesi sichema. Kanti ke ezinye izikhona zibuya lapha kuMamelodi Sundowns lapha umdlali wemva uGrant Kekana nesichema seMamelodi Sundowns bavumelene ngokontraka etsha yesikhathi eside bathi ke uza kuhlala lapha ke bekube ngale kwa 2026. uGrant nguye nguRonon Williams nguTebogo Mokoena vele ke sebathlikihleke bona esichemeni ukuthi bazibophelela eside isikhathi. Okunye kokhona ukuthi ke namhlanje kuyokwenziwa idraw ukuthi ngiziphi ingchema ezidlala ekhaya. Kokwakho ke ngisiphi isicheme esidlala ekhaya ngisiphi ekuthiwa sisekukhambeni njengoba kuyokwenziwa idraw yeMTN 8. Ukhumbule ukuthi kuyokudlalwa lapha ke ama-finals achinga lapha ke eMoses Mabhida Stadium. Manje ke kumele kwaziweke ukuthi ngisiphi isichema esidlala ekhaya ngisiphi isichema esizokuba sichema esivakatshileko. Angizibambe lapha ke ngibuye nezinye sezizinengana ihlelo nifulela walethu. Isiko lakho lihle begodu liyakarisa yeke zikhakhazise ngesikhenu ngombana isikhenu sihle. #isiko lakho liqhakathekile. Alright, sibuyileke siyathokoza the big sithokozile zwakele zemidlalo. Siyazi ukuthi ngobunengi bazo zizoxoxwa ngale kwesimbi yesihlanu. Imidlalo idlaliwe eminengi ehlukahlukeneko. Imidlalo bekade ilindiwe. Abalaleli ke siyazi ukuthi bazokufuna ukuthi ke baveze amazizo wabo ngengchema zabo ezidlaleko ngempela veke. Thina ke saraga ke ukugidinga inyanga yamagugu, inyanga kakhukhula Mungu. Mhatsho iKwekwezi FM kukhanya pha #sibuya nawe Express Lane siphethe unzunza nengikhali zebhosa. Ngiboke basiphathele umvumo omnandi namhlanje sike sithokoze khulu kwamambala lapha enkundleni zokuthindana. Sesiyange kuyicedeleleni sesiyicedelela pheze. Kodwana isikhathi sesinenganyana silindele vele ukuthi umvumo ube khona. Kulesi sikhathi sisele kwesikenzuza ke ngine sikakulindela ngiziphi ingoma esingazilindela kuwe. Isikhathi sisele kwesi ngizokhamba ngincancabe abalahlekelweko engozini zendlela. And then bese ngithi ubaba ngubaba noma ngalala etshwaleni. Yeah. Iye. Then ngithi mlisena khambe sidinwe grabhela. Okay. Iye. Umanizer ke simthola. Ngiya usegcineni. Yo bese ungithusa. Alright, siyaraga ke sikunikela nje umoya Nzunza uthi ukhambe nazo. Sengizokubuya mina lapha ngabo 10:02. So kusukela nje isikhathi ngesenu ragani nisinikele umvumo omnandi. Siyathokoza ke mbukeli nawe emlaleli kwekwezi FM unplug session yangomvulo la sigidinga khona inyanga yamagugu kukhanya ba. Sithi ncancabe abalahlekelweko.
Listen a car. Sivukile breakfast show, traffic jam, isiminyaminya.
watshelwa ngubani watshelwa ngubani watshelwa ngubani ine question mark ekugcineni watshelwa ngubani ukuthi unzunza watshelwa ngubani
watshelwa ngubani yena watshelwa ngubani watshelwa ngubani watshelwa ngubani watshelwa ngubani watshelwa ngubani watshelwa ngubani sizokudlula indaba zami watshelwa ngubani watshelwa ngubani Ayikona ke sibetheni izandla yo hayi siyathokoza sithokoza kakhulu kwamambala unzunza nenkhali zebossa siba ukuthi ke siyobahlola istudio bese nasibuya kwesikwazi ukuthi siyicedelele bamenyezelwe abonkethani bama-satma awards womnyaka lo ku-best indigenous poet nguthumbile imbongi yakwaqaba mvotele ngoku-sms ku-015 satma ku-32436 le yindlela ikwekwezi fm ne-sabc ezisekela ngayo amakhono nethalenta lesewula afrika ukhanya ba bamenyezela bonkhethani bama-satma awards womnyaka lo ku-best traditional music sabc radio of the year umawaza kabini ngehlelo siyachakala mvotele ngoku-sms 116 satma ku-32436 le yindlela ikwekwezi fm ne-sabc ezisekela ngayo umvumi nabavumi besewula afrika kukhanya ba ngokukhukhulamungu sigidinga amasiko sikhuthaza bona ufunde ngokunabileko ngesiko lakho ukhambele iminyanya ekunothisa ngelwazi uzazi ubuwena bakho #isiko lakho liqakathekile hayi nokho isikhathi sinomona phezu komvumo omnandi kangaka nzunza usivakatshele namhlanje ngomvulo nomvumo omnandi sibuya nje phela vekeni ingakho satsho sathi abomvulo bakho bazoba ngalindlela le ngendlela ezihlukahlukeneko nangabe mhlambe khona baziko bameme batshela ukuthi hayi hlelo nisibuya nawe express lane kuhlala kungalindlela le emhathweni ikwekwezi FM kukhanya ba nzunza sesiyayivala ke awukhambi wedwa ngibona kukhona ama backing vocalists ngemuva kukhona all right angithome la microphone ungangena igama lami ngingithubile Mtimonyo ngisuka ngale camera referring ngale kwaNdebele ngilotshisa wokumlalelo kwekwezi FM njengenyanga yamagugu lo lotshisa ngubheni Mahlangu ovele eCamera Feel ukhamba nenzunza nengali zebossa nginilotshisa nokho khuluma nguNicholas ngokwaqabini uhlala eCamera Feel B ukidela unzunza nengali zebossa Lotshani sijaba sekethu ukhuluma noThabo Simangalisa wakwaMahlangu uvele eCamera Feel B bese ke ngiza laba ngebengitatara ke bona bathathu benona umuntu ke lapho zize lamani bonke nje abangemva benliliswa aba kumichako check track no update niko ngokweBible yabazozitsho kage hloko ibizwa lakhe lamabala unathi wakwaSibanyoni bethi wagatara lead guitar
Angilotshise nonke lokhuluma nguDr Sibanyoni wesinethemba ikosi ye-bass guitar. Lothandi ngilotshise wokumlalela ulaleleke emakhaya lo ukhuluma nguculana uGiraffe kwaSibanyoni Sibongo namhlanje ngikhamba noNzunza ngimbethela i-keyboard. Yeah, isithema siphelele siyathokoza imisebenzi emihle kangaka. Nzunza sesiyivala ke sesiyivala nje ngoba sifuna ukuthi uvale ngengoma nasiye endabeni siphekelele ngengoma. Konje uthe i-album izophuma nini? Uphuma ekupheleni kwenyanga. Ekupheleni kwenyanga. Ithi impondo zokuhlonyela. Uyisuselephi? Uyisuselephi? Singoma ngicela art. Ono iyazwakala ke nokho. Ukuthi sikhona ukufika kamnandi emakhaya lapho sibukele khona ku YouTube yomhatsho ku Facebook page yomhatsho sino Sipho Msiza sibe nalapha ke uZinako Myokwana noKineyilwe Mutlou ubaba umnyakeni noNduduzo Nkosi noBuzz bese studio somhatsho ke ukuthi sikhona ukuzwakala kamnandi lapha emakhaya sithokoze kubongi Mthembo ngibo ke benze isiqiniseko ke sichema sonke lesisiphelele ukhumbule bona ke ihlelo livezwa nguNelza B umthumbi kaNongorwana womvezi kezokuzithabisa kuBasari in Music Awards sesiyayivala ke nje sithokoze khulu kwamambala nevekeza kulindela ukuthi kizobe siphethe bani urakele phambili njalo ke nangabe ukuthi awusilandeli lapho ke ku YouTube yomhatsho ngena ke nje uthi Ikwekwezi FM bese ke upresse ikunubhana leya lapha ke eno subscribe bese usubscribe iza kutshela ke njalo ke nje ngaso sonke isikhathi nasiya live simhatsho Ikwekwezi FM Nzunza sesiyivala enkundleni zokuthindana abantu abafuna ukubona imisebenzi yakho la ihlangana khona nokuthi uthathaneni ngoba hey siyabona bayaklagisa abantu na uya ngaphana ngapha bathi uthathaneni bakuthola njani? Ngitholakala ku ikhasi le Facebook page uNzunza nenkhali zeposa personal account uNzunza Patrick Machika ku TikTok uNzunza nenkhali zeposa. Hayi sayivala ke nasenza njalo siyendaba enze simbi yesihlanu ngale kwazo #fulela wanethwa nguBig Joe ukhamba nomvezi uSavi waseDladleni. Ayivale Nzunza. Ivala.
i-SABC News izijamele ayithathe hlangothi. lo mhatsho ikwekwezi FM kokhanyapa lothamlaleli kezawa lesihlanu indaba ikolo ye-road accident fund Collins Letswalo khombela ukusetshenziswa ngendlela